ya ke part 3 ya Papa Lerato e produced ke Abele Malaji na ke na Nathuwe Maisha. Ere e bakhalabele le bakhekolo ba thakhuwa ka kwa motsenola wa bo Malerato after ba botja hore tšhelete ya di damage ya shorta a ba ske ba raloka a ba boye e ba ile ready ore ba ka buledisana le family. Ba re e ba thakhuwa ba fitha gateini bula e thoma ona. E ba sa diteji bula ena ka madima. Namile ba jikela morao ka ndoni ba